Subotica kao peti grad po veličini u državi Srbiji, a strateški mnogo značajnija i zadnjih nekoliko godina ima ubrzani privredni razvoj. Ja Suboticu želim u vrhu, što se kaže, gradova i opština Republike Srbije i očekujem povećani broj zainteresovanih investitora, završetak ključnih projekata, započinjanje novih, tako da Subotica ima svetlu budućnost i perspektivu. Poruka da im želim sve najbolje od srca, mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i da ova pandemija COVID-19 konačno nestane, da bismo mogli u normalnim uslovima što ubrzanije da razvijamo i privredu i ekonomiju.